قالوا اب ملائكتي قو خود تعالى دبي من هر إنسانكي لسر واكرية محافظ يعني تشابديري وانا قهداري وانا حافظي وانا هر إنسانكي خود تعالى دم ملائكت بيبا وظيفة دار كرنا قالوا تشتاقوا هيك شيء نبوا زانن قو اب ملائكت زانن قو اب كس اب إنسان ويش بكي بلي دزاني مثلا د سورة انفطار آيتا 11 و 12 هذا دبي لسر مليوا محافظ المشكلية كراما كاتبين هناك نفيسكاري قنجن ملائكتنا نفيسكار وقنجن يعلمون ما تفعلون وشبكن بيد زانن يعني زانن قوني بايرة شبكن يعني دي استقبال ده بيشروج وني شبكن بيد زانن يعني خو تعالى بوا ملائكتنا داية زانين فرسك دي ده آية قرآني هنا ده آية قرآني سورة يوسف آية 28 اب وقتا قو حضرت يوسف المالا ملوكي مصري مظن بو كولكك بو ملكي مصري ويشخورك كري آني سرايا خدا ويلويدري مظن كر ويدي پشتر پیرکا ملكي مصري داخوازيا زنا إليه كر وحضرت يوسف جي قبول نكر كتا بايدا دستيخوا اش پشت با دستيخوا بيتا كراسيوي وقتها دوه كيلي كدا ملوكي مصري حاضر بالبروا پیرکه گوچه گو ما جزائي وي كسي گو دست بابي جي اهلي تا ما جزائي وي چيا جغيني گو حبسي پيوا گو حبسه كي بدني دا ويا اشکنجه که موضوعنا فهم کنم ما چه جزایی وی هایم ولی حاصل مسئله وی دوبدره جمنا بیشن و پیرکاوی و پیرکا ملوک تالیا تالی بو سببه یعنی کنه حبسه دا پیرانه کولو چه کر دور دا آیت درباسید به این کید کن عظیم دو به پیلانه و پیرکا پیلان نمازنن پیلانه و پیرکا پیلان نمازنن دکو دولابه پیرکا زحمازنن قرآن ولد بیجی و دبحثای شیطان دا سورة نساء آیتا حبته و ششا دا خود تعالت به این کید الشیطانی کانا ضعیفا دو پیلان شیطان پیلان که ضعیفا انا وقتی گو با هر دو آیتا بدنا برهف آیتا سورة یوسف گو بحثا پیرکات که دو پیلانه و پیلان نمازنن دکو دولابه و پیلانه و داوکه و آمازنن و جیا دبحثا شیطان دا سورة نساء آیتا حبته و ششانا دو پیلانا شیطانا ضعیفا جبه ده چطه فهمه هنه که بقی ناقوا هاشا پیرک ناقوا شیطان خرابترن یعنی پیلانه شیطان ضعیفن و یه پیرک مظنن يعني حاشا ناخوا بيرق الشيطان خرابتره وتهليكتره مصدره نا معناه كولو جدرنا كبي معناه وين ابا دبيغو ام مسألة زانم من چيا يعني او دراغو بحثا حضرت يوسف و بيرك گوش بيرك رغوتي پيلانه و مزنن لسر چاتي گوتن و وته گو خدانا بحثا شيطان دكت به پيلانا شيطان ضعيف لسر چي گوتي بيغو ام وي زانبن وقتا قوم وين زانبن معناه كحاله غلط ويجي ولد الخصيم بحاشا ناخو بيرك الشيطان خرابتر و بيشتر و زرارترن